ondel-ondel lewat depan rumah nih teman-teman. Kita tanya yuk, kita berhentiin dulu. Halo ondel-ondel, siapa namanya ondel-ondel cantik ini? Cantik sekali nih teman-teman. Bibirnya merah, bajunya merah, pakai selendang juga. Yuk kita tanya yuk, siapa ya namanya? Oi, kenalin nih, Aye Po Anis teman-teman yang cetar badai membahenol. Aye mau joget TikTok dulu nih teman-teman. Teman-teman jangan lupa tonton ya. Oh iya, subscribe, like, and comment.